uthenga for 10 million ngiyikhokhile imali yakhona phelele 10 million imali yami sengixakwa ileli dladla kusedladleni lapha leli dladla because she's involved ayikho into yake yalunga emhlabeni ukhona umdolomba pha angazi nebhadi noma wachathwa ngesichitho lo ngisaba ngisho ungena ebusinessini naye yonke into ayinayo fana ungabona abantu bamthuka kanjani kuma Facebook lo hey angithi iyo lento engikhuluma yokuchaga amadoda usethi uMakaizer Chiefs yonke lonke usechaga amadoda kade kufika abafuthi hey akathi kumanga ngathi awukanti niyabona ay mina bengingafuni ukukhuluma ungcoma sekhuluma nini she's out there without permission my permission but la mntwana ngozi mangumfati wemvoza uyacela angicela ukuye kuthini at least let your husband know ukuthi ngiyekuthini mase sekubona nje uqhamuka nje awu angazi lesifebe besiyaphi mawuthu ayabamthanda the Zulus are not happy with her fanele kube nelibandla labo make leleya labo yebo bondlonkulu lebafundzise sibondlonkulu ba behavior njalo la lapha ekhaya kodwa yazi ukuthina amabandla kanjalo engathi bathola le inkonzweni koShembe maye mina noShembe mina uShembe kimi uyabona uShembe unyazi isilima manje hey ngiyakwashembe uyabona nje kunendoda emshelayo ukuthi uMasango lo uyazi uphi hey ngicela ubuye esontweni ngathi ufuna ukumkhwela lesontweni lalela ngomdedela inja ayihambi inja iyokhwela esontweni wakuthini ngiyophuma ngiyoflathela ngiyodungama lo akangazi akuvuka noma ngabe unomuntu onjani wangapha ngizoyishaya engane ayingazi mina inkosi ngimi how did I become a king ngoba ngumthakathi ayezidishile ucabanga ukuthi wonke lamadoda angaka eSouth Africa onke afuna uba yizilo ayezidishile ungalwa nami wena hey wekholo lenjayelo usek ngicela endini yami hey nginentombi yami napha uncane enduni lena anginqenge ingcuza yakhe mina fuck bangadelela umdolomo ngimpa imali uyazi uthini ngiyagcina uzombona uzohlupheka kanjani umfazi lo ngimfuna aphumile futhi la endlini yami la hamba hamba emachobeni I don't ngibuza stupid question la kuduka ngikwazi lalela uyazi wenzeni lengane le kumanje kunento yakhayo lapha uyazi induna ziyangibu ufike induna lapho but yini enze womntwana sizula akhela yena emzini kaba yini ekhaya wena hey wothatha lezi itini zakho ubuye nazo emachobeni ngakubeka emachobeni nomsunu kanye omsunu wensha futhi ngijwayela kabi wena awusiwe la wakhangela wena akekho umuntu onomfazi la ngijwayela kabi wena mdolomo uzuhlala ngathi uinnocent kanti uyanuka fuck you usak ngifuna uhambile wazi uthini yena impilo engiyiphilayo usuku nemini le yemali usuku nemini siphilwa into engizoyenza ngithemba ukuthi bengicuphile ubuza into yasuka awuthi ngihambe yo hayi sanibonani hayi kubi iyatrenda le video yenkosi noNdlunkulu umama Myeni mina ngiyibona izolo before ngilala ngiyayidownloada uyabona uma ngiyidownloada ngithi ake ngene nje kwamanye ama platforms ngibheke ukuthi ingabe ikhona yini ngoba angifune inkinga mina yabona into ezihlanganisa nje isilo you know what I mean ngene ka YouTube ngene ka X ngiye ka TikTok nje ngizame nje ukubona ukuthi isikhona yini out there
than la bengiyithethe khona. Ngathola ukuthi angiyiboni ngayibeka ngasaba nje nokuyiposta ngathi hawu engabe kwenzakalani wathi mina ngayibeka you guys ngavuka ebusuku mangivuka ebusuku ngifice we isigcwele mangiyaka X nansi mangiyaka Facebook nansi sebayiposta abantu balele beyiposta ebusuku bonke bengibuka nje ngisaba nje nokuthi ngiyiposte ngoba isilo lezi inkosi yakwaZulu uKing Mrs Zulu kaZwelithi guys la kumama myeni she was like no angizukukushiya kuphela ngizokuthatha ivideo ngizokuposta ngizokuhlaza ngoba ngimza phela phanethe awuthi ngihambe so angazi ukuthi awuthi ngihambe uthi angithi ngihambe la kade khona lapha yana thethiselwa khona noma mhlawumbe uthi angithi awuthi ngihambe nje ngoba phela ukuthi hamba you know what I mean like wow kwaze kwanzima emendweni akazi kuzima emendweni ngisaba nokukhuluma nje into efuna ukuzikhuluma ngoba yisilo lesi ene kunenhlamba lapha kunokuthi yo kunenhlamba ezingaka guys la kwenzakalani like masibona abantu bepostile enguleni zokuxhumana ka social media lana bengama couple kukuhle becwebezela ungakulinge uhalele uthi we mina kodwa mina ngivelelwa yini. You do not know what is happening behind those closed doors. The truth is you do not know what is happening behind those closed doors. Yawabona wena like ama-video mhlawumbe asithi nje pictures mama myeni nenkosi like mabephumile laphiyana besemicimbini ucabanga ukuthi everything is perfect. Umzulu utheni mama myeni uthe yona impilo engiyiphilayo lebusuku nemini yona impilo engiyiphilayo ubusuku nemini. Yo guys I understand though ukuthi silo phela besiphethe nebhodlela umuntu yabuka kuleya video isilo siphethe ibhodlela nangiyamama lapha yana ubhizi uyancenga nje umama uyancenga umama myeni nje uvele wahlala efonini nje wathi ngizokuthatha ivideo yaqala ingabonakala la in the beginning bonakala yena nje vela lapha umile nje nguyena lapha waziveza late yasiveza ke inkosi nomama lena sorry ahleli naye lapha wakasamthethisi athi yonke into enomdolomba yonke into ayibambayo yo guys like ngabe iqiniso ngikhumbula like ukuthi nje mawusenza ama video anesilo abantu they will come for you umuntu uyaza kuphendula ka comment section ngathi ubaba wakhe ake nimeni kancane guys ipost izinto ezisuka vele ezipostiwe phela manje izoyiposta le video iposte ngumama myeni because she took the video uzobezwa so on the comments umama myeni uposte ivideo nguye oyithethe uyabona uyayiposta mase siyiposta thina siposta into epostwe yibo uzobezwa ke you know what I mean niyathanda ukuhlasela nje nihlasela umuntu just for posting something that is already on social media into mangiyiposta mina ngiyithethe on social media you know what I mean so ningahlali njalo guys masithi siyakhuluma ukuthi ungena pho wena silo wena kodwa kupostiwe nje kupostanga mina nami ngifice khona enkundleni zokuxhumana. Yo guys inzima indaba kaMama myeni bengisathi kuye kwathi ngenkathi lapha na be trend akuthiwa ke inkosi isithandela inkosikazi wayo angazi kwakunodaba phela lokuthi unezingane ezintathu is it 3 you guys okungezona ezesilo abantu bethi inkosi ejani ethathu umfazi onama baby daddies we kwanjani kwanganjani kwazakala ngathi kwathiwa isilo city uzithandela yena unkosikazi wakhe ukuthi omunye umuntu uthini I think ngike ngayibona ivideo yesilo eyisho kanjani ukuthi omunye umuntu oseceleni ayizingeni inkosi ezithandela umuntu wakhe you guys mayisokuye kwahamba kwafika la ekutheni nayo seyewabona ukuthi hayi ukhona umunye oqhamukile kule video kaMama myeni manje wathi wayetheni ngenkathi ekhuzwa ke ngumama wengane ezintathu bambiza umama kabani bambiza mother of 3 isilo zange sifuna ukuzwa ngenkathi sikhuzwa ngokuthatha ke umfazi onezingane kwakuthi isilo asifanelanga sithathe umfazi wazalela amanye amadoda kodwa isilo sasisithandela ubani ke umama myeni wasithathela unkosikazi wakhe ngikhumbula nalesikhathi somcimbi lwana babe nawo angazi kwakumcimbi wani lo angazi bathini ngesizulu lo yamcimbi abantu bebuza ukuthi manje bakupha amanye amakhosikazi esilo kaMadala umama uNdlunkulu nalomncane waseSwathini you know what I mean kuningi nje ukuhlela kushiwo lapha angazi ukuthi labantu abawu3 ngathi babambeni
lona nguye nje ongathi abamfuni, especially inkundla ezokuxhumana abantu bethi yeah mother of 3 hey njani umzwile ukuthi u10 isilo si10 abantu bahleli bekhuluma ngaye ka Facebook, which means isilo sikhona ka Facebook. Umuntu akakhulume kahle ngempela kuba he bumps into my video. Umuntu akakhulume kahle ngempela guys, kunzima emendweni kunzi we ayikodwa inhlamba yabona ke isilo mangabe inkosi yami yo hayi afuna ukusho ukuningi sizokwenza enye video guys, awuthi nje ngime la ngoba hayi kuyasha